Hello para jor kublei phi cha kani ke video yonga ha kani ke video ngan batai phi kumno phila ban kamai pisa na po Facebook ha au perlok ye bi kamai pisa na po Facebook ten kong no chap to ni dat bai yong pnar moyu serong re prai te ka Facebook le ka vi na ka platform ye phi pun mi pisa kam mi ka YouTube hi mo jan ngai skemo na perdiung iwro ele o use Facebook i jan yo post dur lani yo pai film lani tin yo pai lorni kiwi tabun na perdiung i ki thayong i wa chat reel ngayo bon ba phi na perdiung phi wasta chat reel ladi chat bi apo Facebook kam tu de balle via bisa atau wa pai apo Instagram yo du wastat bai chat reel te le join po Facebook nang yo bisa phi le mana chat reel phi ham chat uriar ga klem kam ne te ton is dang on ga ka screen recording at sendon kenang like kani ke video hebre ten kong no chap ulai phi ha ga profile yong phi debite yu phi ni logo phi the site em ki dur yong phi click phi ni the site debite mi ha profile yong phi kam ni te yu bai phi ni 3 dot ini little ni the site ini hajan yang kani ga edit profile klik phi tu debite scroll down phi yu phi ni apo ini yu bi thok wani turn on a professional mode mana turn phi ga ni cha professional mode te kala kani ka friend phi cha ka follower ham tensar turn on ga kani to yu phi apo Facebook sanajar limit friend hani one mana turn on phi ga ji view add friend yong power jar mode yong power million mode le mana kala phi ga kani ka professional mode te klik itu ga professional mode dete turn on ga depte live phi mande you bi thok ni choose your field audience the line ni public suggested line ni mana kong ma ham line re ni friend le ni custom ham line ni arjai line ni public suggested depte line next debite want to confirm depte line done du kam ni ron hi te kala ga phi cha ka professional mode kate daman go ka professional mode tapai kate yo live back you bi ni dang friend thok man bu chi refresh ka tu da mi go cha ka professional mode teman da klik ni professional mode te da mi ini kami nuksa te da ego phi le kami welcome to the professional dashboard kani to ka Facebook yung ka payu wa panchna ka cha professional mode telai back phi te ini te ongi ka professional mode te klik phi ni monetize te pa ini ka star le da yo chwa go ini ka star man da yo biga gani ka star to ji ibru u sen bisai phi ji ki u support phi da ka star man da sen gini star te kala go cha bisa te ni da hoyu setup now chna ka video bha yong gani ka star te ni JB yo ka ads on reel bonus in stream ads subscription kani woro ini ka option ini du mi bisa ba la di top phi wa thap reel ba te yi phi yo ka gani ka ads on reel te la di thap phi dur ba te ni ka bonus yong ka dur ba te ni in stream ad one mana thap phi ki video wa le minute channel le la ni so san minute la yi bi thap te yo phi ka kani to ka stream ad wa he bisa do ani to hap complete phi chi sanajar follower depte rupaw jar minute depte hoy monetize phi ni in stream ad te ka te one mo hoy constrict chagani constrict chwai ya gani ga arja ini ads on reel wa gani ka bonus ani mana thap reel i te yo pisai manda te gani ka bonus one manda thap duri te yo pisai te du kam ni don hi perlo prajar te kala go phi cha ka professional mode te la dis sedang bai phi thap reel da dum step te sedang phi yoga kani ga option daw mi go daw ego phi manda dap reel phi san phau lenin ru phau chinin
ten wan du chphautli reel la thapi de yo bika ni at son reel mandi yo bika ni at son reel te hab set up bika hab link bika ka Facebook ka passbook account yang pi cha ka ni ka bonus knang yo poi bisa via account direct te khuble sibon khuble sijar mu perlo perjor cemani ya ke next video